Kwa maretwa njitagwo Tony Michael Kimani na ni ndugamirire sector no ya social services ta chief officer thirikari-inĩ no ya Arthur Johnson Sakaja. Ndracokia ngatho muno ni andu aria tunyitanite na muthenya wa umuthi ni turaikarire thi ta thirikari na turarora atiriri ni wega tukorwo na ihinda ta riri ya muthenya wa umuthi kuririkana athuri akuru kana atumia akuru aria marehetwo guku kana tukoranite na muturire-ini na ni matiganeirio. Tureciria atiriri ta thirikari ri kai tutanginyitana na andu angi stakeholders private tunyitani atiri tugi atiriri ni wega kumacokeria ngatho na niguo urona umuthi twina kambuni tofauti organization tofauti ginya munene wa thirikari uria urugamirire department ya social protection guku turona private sectors guku andu aria mathondekaga andu njuiri ndwara maguru maundu macio mothe athuri aitu umuthi makenete muno ati atumia megukwa akuru matire macukwo njuiri kumagia mundu atwikire mukuru acukirwo njuiri yari kairetu kanini ikarite guku muthuri mukuru akaheo haircut na magathondekwo ndwara maundu matari mona. Koguo turacokia ngatho ati umuthi ni tugire atiriri tucokeria athuri aya ngatho tondu nio matuciarire na magiturera na magituthomithia no riu to matire na hinya ri ithuĩ njamba njithi tunyitane na tumacokerie ngatho. Ko nikio urona muthenya umuthi ni turakungwira ranjie ho muno hari oguo athuri a kindu kiria mendete muno na gutwika matire na magego ri ni kuria nyama. Koguo ri turamenya atiri umuthi mukuria nyama na tuine tondu turamenya atiriri riria mari ethi ta ithuĩ ri ni mahotaga guthie disco makaina riu umuthi tumareheire nginya rwimbo guku maine niguo ngoro ciao ri cicoke withi. Ko turacokia ngatho muno ni tondu wa andu aria mokite kunyitana na ithuĩ guku ta thirikari ya county government. Ndoya giti gikiri ni ndambire ngiuria atiriri to mundu ni akona mithenya iri menene muno ri wa mbere ni wa guciarwo na wa kwehera muhuro wa riua moria atiriri to wa guciarwo ni wakihetukire ri na tutiakiri ho ri iri tondu mundu uyu kana muthuri uyu kana mutumia uyu ri ni agikura muthenya wake ni wakinya okieherera muhuro wa riua mwikaga atia ikirwo gutikoretwo thirikari icio ciothe cietukite gutikoretwo na mubango mwega. Nie ngiuga atiriri kumagia riu ri uri ugathie mbere itu ri either akorwo ari mwana kana ari mundu mukuru no mwaka tukorwo na mubango wa kumuthika ke national government na ithuĩ county government na well wishers na andu othe mena uhoti turirikane ona ithuĩ hari athuri a makinyite kimiaka na muturire no ithuothe twikite guthie. Koguo ri reke twikire budget njega ati andu aya makahota kurorwo tondu aingi na ungirwa muci uyu ri ithuĩ tutioyaga mundu urehetwo ni andu a family yao tuoyaga mundu urehetwo guku ni kanitha karifaro kana shifo kana borithi kana mundu utiganirio na kou. Koguo andu aya matire na andu ao tuge oguo. Koguo ithuĩ ni ithuĩ twagĩrĩirwo ni kunyitirira andu aya. Ko ndiracokia ngatho ni aria mokite kunyitana na ithuĩ maundu-ini maya oguo na reke tuthie na mbere to haha ni okirathimo kia mwathani gikireire. Mpaka wabunge wetu wameanza kuona kwamba shilingi 2,000 haitoshi wakongwe, na tunaomba sana waongezee hii pesa kwa ajili ni kidogo. Na nimefurahia pia kuona City County imeanza kufikiria mambo ya wakongwe. Nina hakika wanafanya policy ya kuangazia haki za wakongwe, na pia tumesikia Chief Executive akisema jinsi wameanza kupea wakongwe wetu heshima na kuwasika kwa njia inayofaa. Hii ndio kazi tumekuwa tukitetea katika Kenya yetu. Mara mingi nasema Kenya haiwezi kuwa na furaha kama wakongwe hawajafurahi. Watoto wetu hawezi bariki nchi lakini wakongwe wataibariki. Kwa hivyo ni mwito wangu, tunaposhirikiana na wote tuambie serikali lazima iheshimu wakongwe wetu na pia waangazie hii pesa wanawapatia ni kidogo sana. Pia tunahitaji center kama hizi kila kona. Kwa ajili nini? Kama leo nimekuja na mkongwe nilipewa na police officer Riruta OCS. Mkongwe amekuwa akiishi katika mitaa barabarani peke yake na si kwamba hakuwa na familia, amekuwa abandoned. Leo nimemleta hapa na ninashukuru sana kama county government itamchukua. Hii ni kitu ambayo inatukela sana watetezi wa haki ya wakongwe, kwa ajili wakongwe wetu mara wanapatwa na dementia, mara wanapatwa na
abandonment, neglect na pia hata abuses kutoka kwa familia na community. Ni wakati wa serikali kuanza kuenesha awareness katika kila kanda. There are many gaps actually. I think what we need to do is to understand what the requirements are of our elder persons. We need to see that it's not just food and shelter and health that they're looking for, which is very important, but it's also about coming to spend some time with them. It's trying to understand what they require in terms of their mental needs as well. So I feel that we need to bring our youth and get them to come and understand that our elder people need their time and their attention. Joy. Tinggal tak kakak itu. Siku ya kukufa nikauliza, nataka kujua kwa sababu siku ya kuzaliwa ya hawa wazee na watoto, mahali shida iko, kuje sisi kama watu tuko na nguvu na Mungu ametubariki, tutatue mambo. Ninaenda hapo nikafanya hiyo jambo. Tunaona imetambaa sana katika grupu yetu. Leo mtu mmoja kwamba kila mmoja wetu ako na jukumu ya kusimama mahali. So wakati tunaweka kwa headquarter kwa kusema na chini yake hapo. Okay, kuna staff wengine ambao tukatafuta gari ikakuja hapa ikabeba wazee honorable, ikamwambia weka kwa group, akaweka kwa group, weka hapo, nikaweka kwa group, nikaanza kuchangisha pesa, tukaanza kuchanga 500, 1000, 100. Akasema huyo mzee hata ziko next week, hii wiki Thursday tunaenda kupumzika, na hiyo siku imeisha, pageni ni na driver. Nikaambia watu siku moja hapa kuna wema, asilipi kitu yoyote. Kwenye Nairobi ni nani? Si ni huyu? Kwa hivyo hapa kuna na wema. Maili alikuwa hapo nikisema yani serikali kubwa. Ni kweli. So ingegezo kuona ndio tutaanza kama director. Nije tawa magere tu ajiko. Ajikara musi wa huruma. Akinyaroka kwa dina miaka 5. Na ndio nago ko ruto tukakororo ni ciana cito. Kama gaturugera tukatwira nao na twakirwa ni tutwaragwo thibitari. Ugo tuona gwĩkwega na gũkĩra mũciĩ tondũ mũciĩ nĩ kuonegania nĩ twana korwo he twana twa mwana waku kana rĩngĩ mũhĩtanie na mũndũ na kũu no gũkũ tuona gwĩkwega tondũ gũtirĩ mũndũ na wacogothana na mũndũ nĩ ũkwĩra mũnene wera mũnene agakĩũrio gĩtũmi tũgakanania. Ugo tũkenete mũno kwanja ũmũthĩ nĩ kuona ageni mũno na mũbarikiwe sana. Mũciĩ nĩ tuge atĩrĩrĩ uria wathondekire njĩra ĩno kĩambĩrĩria rĩ Ngai nĩ amuonete na nĩ amũhete mataro tondũ nginya inyuĩ mũtingĩmenyete kũrĩa athuri ta ithuĩ me kũndũ gũkũ na wala marĩ gĩcagi mamenyo na Nairobi kũrĩ na athuri marĩaga wega makehumba thuti tondũ Ngai nao. Kwa marĩtwa njĩtagwo Tony Michael Kimani na ni ndogamĩrĩire sector ĩno ya social services ta chief officer thirikari-inĩ ĩno ya Arthur Johnson Sakaja. Na ndĩracokia ngatho mũno nĩ andũ arĩa tũnyitanĩte nao mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tũraikarire thĩ ta thirikari na tũrarora atĩrĩrĩ nĩ wega tũkorwo na ihinda ta rĩrĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ kũririkana athuri akũrũ
kana atumia akoro aria marehetwo guku kana tukoranete nao muturire-ini na ne matiganeirio tureciria atiriri ta thirikari ri kai tutanginyitana na andu angi stakeholders private tunyitane atiri tuge atiriri ni wega kumacokeria ngatho na niguo urona umuthi twina kambuni tofauti organization tofauti ginya munene wa thirikari uria urugamiriire department ya social protection guku turona private sectors guku andu aria mathondekaga andu njuiri ndwara maguru maundu macio mothe athuri aitu umuthi makenete muno ati atumia meguku akuru matire macukwo njuiri kumagia mundu atwikire mukuru acukirwo njuiri yari kairitu kanini ikarite guku muthuri mukuru akaheo haircut na magathondekwo ndwara maundu matari mona koguo turacokia ngatho ati umuthi ni tugire atiriri tucokeria athuri aya ngatho tondu nio matuciarire na magiturera na magituthomithia no riu to matire na hinya ri ithui njamba njithi tunyitane na tumacokerie ngatho ko nikio urona muthenya umuthi ni turakungwira ranjie ho muno hari oguo athuri aya kindu kiria mendete muno na gutwika matire na magego ri ni kuria nyama koguo ri turamenya atiri umuthi mukuria nyama na tuine tondu turamenya atiriri riria mari ethi ta ithui ri ni mahota guthie disco makaina ru umuthi tumareheire nginya rwimbo guku maine niguo ngoro ciao ri cicoke withi ko turacokia ngatho muno ni tondu wa andu aria mokite kunyitana na ithui guku ta thirikari ya county government ndoya giti gikiri ni ndambire ngiuria atiriri to mundu ni akona mithenya iri menene muno ri wa mbere ni wa guciarwo na wa kwehera muhuro wa riua mori atiriri to wa guciarwo ni wakihetukire ri na tutiakiri hori iri utondu mundu uyu kana muthuri uyu kana mutumia uyu ri ni agikura muthenya wake ni wakinya okieherera muhuro wa riua mwekaga atia ikirwo gutikoretwo thirikari icio ciothe cietukite gutikoretwo na mubango mwega nie ngiuga atiriri kumagia riu ri uri ugathie mbere itu ri either akorwo ari mwana kana ari mundu mukuru no mwaka tukorwo na mubango wa kumuthika ke national government na ithui county government na well wishers na andu othe mena uhoti turirikane ona ithui hari athuri amakinyete kimiaka na muturire no ithuothe twikite guthie koguo ri reke twikire budget njega ati andu aya makahota kurorwo tondu aingi na ungirwa muci uyu ri ithu tutioyaga mundu urehetwo ni andu a family yao toyaga mundu urehetwo guku ni kanitha karifaro kana shifo kana borithi kana mundu utiganirio na kou koguo andu aya matire na andu ao tuge oguo koguo ithui ni ithui twagio ni kunyitirira andu aya ko ndiracokia ngatho ni aria mokite kunyitana na ithui maundu-ini maya oguo na reke tuthie na mbere to haha ni okirathimo kia mwathani gikireire mpaka wabunge wetu wameanza kuona kwamba shilingi 2000 haitoshi Wakongwe, na tunaomba sana waongezee hii pesa kwa ajili ni kidogo. Na nimefurahia pia kuona City County imeanza kufikiria mambo ya Wakongwe. Nina hakika wanafanya policy ya kuangazia haki za Wakongwe, na pia tumesikia Chief Executive akisema jinsi wameanza kupea Wakongwe wetu heshima na kuwasika kwa njia inayofaa. Hii ndio kazi tumekuwa tukitetea katika Kenya yetu. Mara mingi nasema Kenya haiwezi kuwa na furaha kama Wakongwe hawajafurahi. Watoto wetu hawezi bariki nchi, lakini Wakongwe wataibariki. Kwa hivyo ni mwito wangu, tunaposhirikiana na wote tuambie serikali lazima iheshimu Wakongwe wetu, na pia waangazie hii pesa wanawapatia ni kidogo sana. Pia tunahitaji center kama hizi kila kona. Kwa ajili nini? Kama leo nimekuja na Mkongwe, nilipewa na police officer Riruta OCS. Mkongwe amekuwa akiishi katika mitaa barabarani peke yake, na si kwamba hakuwa na familia, amekuwa abandoned. Leo nimemleta hapa na ninashukuru sana kama county government itamchukua. Hii ni kitu ambayo inatukela sana watetezi wa haki ya Wakongwe, kwa ajili Wakongwe wetu mara wanapatwa na dementia, mara wanapatwa na abandonment, neglect, na pia hata abuses kutoka kwa familia na community. Ni wakati wa serikali kuanza kuenesha awareness katika kila kanda. There are many gaps actually. I think what we need to do is to understand what the requirements are of our elder persons. We need to see that it's not just food and shelter and
and health that they're looking for, which is very important. But it's also about coming to spend some time with them. It's trying to understand what they require in terms of their mental needs as well. So I feel that we need to bring our youth and get them to come and understand that our elder people need their time and their attention. Joy. Tinggal tak kakak aku tau. Siku ya kukufa nikauliza, nataka kujua kwa sababu siku ya kuzaliwa ya hawa wazee na watoto, mahali shida iko, kuje sisi kama watu tuko na nguvu na Mungu ametubariki, tutatue maamuzi. Tunaenda hapo nikafanya hiyo jambo. Tunaona imetambaa sana katika grupu yetu. Leo mtu mmoja kwamba kila mmoja wetu ako na jukumu ya kusimama mahali. So wakati tunaweka kwa headquarter kwa kusema na chini yake hapo. Okay, kuna staff wengine ambao tukatafuta gari ikakuja hapa ikabeba wazee honorable, ikamwambia weka kwa group, akaweka kwa group, weka hapo, nikaweka kwa group, nikaanza kuchangisha pesa, tukaanza kuchanga 500, 1000, akasema huyo mzee hata zipo next week, hii wiki Thursday tunaenda kupumzika, na hiyo siku imeisha, pageni ni na driver. Nikaambia watu siku moja hapa kuna weva, asilipi kitu yoyote. Kwenye Nairobi ni nani? Si ni huyu? Kwa hivyo hapa kuna weva. Maili alikuwa hapo nikisema, yani serikali kubwa. Ni kweli. So ingeenda kuona, then tutaanza kama director. Nije tawa magere tu ajiko. Ajikara musi wa huruma. Akinyaroka kwa dina miaka 5. Na ndio nago ko ruto tukakororo ni ciana citũ. Kama gaturugera tugatwira nao na twakirwa ni tutwaragwo thibitarĩ. Ugo tuona gwĩkwega na gũkĩra mũciĩ tondũ mũciĩ nĩ kũnegenia nĩ twana korwo he twana twa mwana waku kana rĩngĩ mũhĩtanie na mũndũ na kũu. No gũkũ tuona gwĩkwega tondũ gũtirĩ mũndũ na wacogothana na mũndũ nĩ ũkwĩra mũnene. Wera mũnene agakĩũrio gĩtũmi tũgakanania. Ugo tukanete mũno kwanja ũmũthĩ nĩ kuona ageni. Muno na mubarikiwa sana. Mucio nĩ tuge atĩrĩrĩ. Ũrĩa wathondekire njĩra ĩno kĩambĩrĩria rĩ, Ngai nĩ amuonete na nĩ amũhete mataro. Tondũ nginya inyuĩ mũtingĩmenyete kũrĩa athuri ta ithuĩ me kũndũ gũkũ. Na wala marĩ gĩcagi mamenyo na Nairobi kũrĩ na athuri. Marĩaga wega makehumba thuti. Tondũ Ngai enao.